Klub podvodnih aktivnosti Vodomar iz Duge Rese osnovan je 30. ožujka 1996. godine na inicijativu nekolicine zaljubljenika i aktivnih ronioca koji su tijekom rata bili vojni ronioci i diverzanti. Prvotno je klub zamišljen kao mjesto gdje bi se spomenuti članovi u mirnodopsko vrijeme družili i imali aktivnosti očuvanja krškog bisera rijeke Mrežnice. Tako da je to znači krenulo sa nekakvih 10-ak ljudi u početku i to se kroz godine počelo razvijati sve više i više. Na početku nije bilo baš puno nekakvih mogućnosti, nije bilo te ronilačke opreme, sve to mahom nekako dolazilo vojno, nije bilo instruktora puno, ali kako je vrijeme odmicalo, evo u zadnjih 10-ak godina mi imamo svog instruktora, odnosno instruktore, svoje voditelje ronjenja i to je sad preraslo, znači nekakav taj početni entuzijazam druženja i LAN, to je sad postala znači udruženje građana koji ima glavu i rep, naročito sad kad je došli ovi nekakvi novi zakoni koji su nas još prisilili da se to ozbiljnije sve vodi, tako da evo, Vodomar nekad i Vodomar danas su dvije različite stvari. Danas klub broji 79 članova, više ili manje aktivnih, a taj broj je u konstantnom porastu zbog učestale obuke novih ronioca. Školu ronja imamo i interes je, evo, imamo skoro 80 članova, interes je dosta velik. Neki ljudi to iz radoznalosti dođu, pogledat, poslušat, pa odronit, pa čak i završiti tečaj, pa onda možda im se tokom tečaja to ni ne sviđa baš. Neki dođu pa se zapale, to kao što sam se ja pred 15 godina zapalio i ostao tako. Eto, interesa uvijek ima, godišnje izbacimo sigurno 20 novih ronioca i barem 10-ak naprednih, jel to ide znači po nekakvim levelima. Osim rekreativnih i sportskih aktivnosti, veliki doprinos u Dugoj Resi, ali i puno šire daju kroz razne ekološke akcije, kao i akcije spašavanja u slučajevima nesreća ili elementarnih nepogoda. Znači, mi smo ta grupa ljudi koji rade ono što neki drugi ne mogu. Znači, ako se nešto dogodi ispod vode, zovu nas. I uvijek smo na usluzi i gradu i zajednici. Ne znam, bilo je prošle godine nekakvih problema oko vodovoda, treba ući u vodu, popravili smo cijev, nikakvog problema. Tako da smo uvijek na usluzi i radimo to što drugi ne mogu. Brojne su akcije spašavanja većeg ili manjeg karaktera u kojima su nesebično sudjelovali vodomari, ali jedan je posebno odjeknuo u cijeloj Hrvatskoj, ali i puno šire. Naime, uslijed velikih proljetnih kiša i velikog vodostaja Une prijetilo je pucanje nasipa kod Jasenovca. Puna 2 sata proveli su u nabujaloj rijeci, čija je temperatura iznosila svega 7 stupnjeva Celzijevih. Dosta surovi uvjeti ronjenja, jako loša vidljivost, jako hladno naravno. Poplava, takvi su uvjeti nekakvog brzog toka rijeke i sad došla je nekakva nova ideja da bi se taj nasip koji je već bio pred pucanjem sanirao sa tim nekakvim ceradama ili plastičnim plahtama i pred nas je to, mi smo u biti stavljeni pred gotov čin i onda smo se na brzinu morali konsolidirati, snaći i dogovoriti kako ćemo to odraditi. Evo, ispalo je da smo to odradili uspješno, manje više rijeka Mrežnica u većini godine ima čak i lošu vidljivost, pa nama to nešto nije puno predstavljalo, ko recimo nekim drugim roniocima koji iz bistrog dođu u mutno, mi smo praktički došli iz mutnog u malo mutnije još. Iako se ne smatraju herojima, za svoje herojske podvige i nesebičan rad plaćeni su samo osmijehom i riječima zahvale. Kaže, navikli su na to i ne očekuju ništa više. Usko surađuju sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja. U svojim članovima imamo 6 pripadnika GSS stanice Karlovac od nekakvih 40 ukupno tamo, znači to je zaista jedna impresivna brojka za jedan kolektiv takve vrste. Ujedno smo mi svi i pripadnici znači, Hrvatskog planinarskog društva Vinica, zato što kad si gorski spašavatelj moraš automatski biti planinar, tako da smo mi ujedno i tamo članovi, tako da i Vinica može reći da ima istih tih 6 ljudi, kako se zove, u svojim redovima, ali načelno smo mi svi proizašli iz vode.
U krajevima zahvaćenim ratnim zbivanjima i danas se nerijetko sreću sa minsko-eksplozivnim sredstvima pod vodom. Problem je što tako opasne stvari pod vodom uslijed djelovanja vodenog kamenca, sedre i sličnih kemijskih oblika poprimaju drugačiji oblik nego na kopnu. Od starijih i iskusnijih su naučili prepoznati takve opasne predmete i danas na mlađe prenose stečeno znanje i iskustvo. Kad nađemo takvo nekako minsko-eksplozivno sredstvo ili nešto od oružja, znači ako odredimo u tom trenutku i da to nije opasno, izvadimo van i obilježimo koja je bila lokacija, a prije toga sve to poslikamo i predamo to na policiju. Ako nađemo nešto što procijenimo da je opasno, znači samo zabilježimo GPS lokaciju, izronimo, da znamo točno koje su koordinate, označimo na prikladan način, poslikamo i dokumentaciju predamo opet na policiju. Dalje onda interventna policija to odrađuje. Čestim ekoakcijama sudjeluju u čišćenju riječnih i morskih dubina, vadeći brojne bizarne stvari koje nesavjesni pojedinci odbacuju. Trenutno imaju sve potrebno za rad i spremni su za svaku intervenciju koja se stavi pred njih. Sada za izobrazbu novih ronioca koriste jedan bazen u blizini, onaj u Toplicama Lešće. Međutim, otkrivaju za što bolju izobrazbu potreban bi bio jedan dublji bazen koji bi uz njih koristili i drugi. Pa jedan bazen, recimo, olimpijski bazen, bi zaista unapredio tu kvalitetu ronjenja, a i dobro bi došao znači za druge potencijalne sportove vodene. Znamo da je to malo utopistički pričati o tome, ali ako pričamo o onom šta bi bilo idealno, idealno bi bilo da imamo recimo negdje na kupalištu jedan zatvoreni bazen, tako da se možemo tokom čitave godine baviti tim obukama i aktivnostima. Jer preko zime za mladog ronioca, znači u mrežnici ili u moru, to je dosta veliki šok. A ipak je bazen nekakvo mirnije okruženje za te nekakve prve korake ulaskom u taj drugi svijet. Koliko je ova ideja moguća i kada bi se moglo realizirati, ostaje vidjeti i kao sve drugo uvelike ovisi o financijskim prilikama. Povelja grada Duge Rese, kojom se grad zahvaljuje ovim hrabrim ljudima, znači im puno. Mi smo u principu puno poznati van Duge Rese nego u samoj Duge Resi, zato imamo puno tih nekakvih poznanstava i prepoznati smo i okolo. Ali uvijek je lijepo kad te tvoja lokalna sredina prepozna i dati taj nekakav znak pažnje i to je znači nekakva kruna tvog truda i energije koju si ulagao znači u sve to. Što je u principu vrlo lijepo i mi smo sretni radi toga.